Sanibonani, igama lami ngu-Amatula. Sizokwenza ama-graph wama-linear equations. Lana asenze iy'bonelo ezimbalwa zokugrafa ama-linear equations. Ziningi izindlela zokugrafa ama-linear equation esingakwenza lana kulo mboniso. Ukwenza ama-equation bese sihlanganisa amaphoyinti. Nakhu kuyena ngine-linear equation lana. Linear equation lena basinikeze yona lana ingu u-y ulingana no-2x ohlanganiswe no-7. Ngifuna ukuyigrafa le linear equation. Ngaphambi kokuthi ngiyigrafe, ngizokwenza lokhu. Ngizokwenza itafula laka-x naka-y lana. Ngizokwenza itafula laka-x naka-y, ubudlelwane baka-x nobaka-y, ukuze ngithole amanani engizowasebenzisa ukuthi ngigrafe le equation le abasinike yona. Ithi ngiqale ngamanani aphansi. Ngizoqala ngamanani aphansi, ngiqale ngo-2. Siyazi u-2 mncane. Ngizoqala ngo-2. Uma u-2, uma u-x engu-2, u-y ungubani? Lana sizofaka u-2 la kuno-y khona kanjena. So 2 ophindaphindwe ngo-2 ohlanganiswe no-7 uzokunikeza ubani? Lana u-2 ohlanganiswe no-2 kunikeza -4 ohlanganiswe no-7 kunikeza +3. Asenze asiqhubeke senze u-0. Senze u-0, asebenzise amanani a-positive manje. Senze u-0, sifaka u-0 lana kuno-x khona kanjena. Lana-ke siyazi ukuthi isombululo sakhona ngu-7 ngoba u-2 uphindaphinda ngo-0 u-0. Bese kusala u-7. Bese ngapha sisenze u-2. Sisebenzise amanani ka-2. Sisebenzise u-2 lana, nangapha sizomfaka lo 2 kanjena. Sizofaka lo 2 wethu kanjena lana. Bese sithola u-11. Lawa amanani okwenza yona i-graph. Lana sifuna ama-coordinates. Le impendulo sizithola ngapha ku-y nangapha ku-x, nalamanani yiwo azosinikeza ama-coordinates. Ithi senze, siqhubeke senze u-4 lana. Masenza u-4 kanjena sizenza ama-multiples ka-2. Uyabona lana sithe 2, 4 kanjalo. Asenze sifake u-4 lana ngapha. Lokhu kokubili kuzokunikeza la uzosala no-23. Akusu-4 loyo. Akusu-4 loyo, ningixolele no-8. Akusu-4 u-8. Asidwebeni-ke igrafu. Sidwebe igrafu yethu. Sinama-y-axis nama-x-axis. Igrafu yethu izoqala ku-0. Inani eli-negative sinalo lilodwa. Manje-ke sizolibhala ngapha esandleni sokunxele. -2 wethu ngapha sizoba namanani lana 2, 4, 6, 2, 4, 6. Kanje. Sibhala amanani aka-y. Sibhala amanani aka-y lana. Uyabona ukuthi u-y wethu ugcina ku-23. Ngakho kuyena sizosebenzisa amanani azosenza ukuthi sibe no-23. Ngesebenzisa u-1 lana ngoba angeke sifike ku-23. Sizosebenzisa lawa amanani anje abo-2, 4, 6 ama-multiples ka-2 nangapha ukuze sizosheshe sifike. Kodwa u-23 wethu uyambona ngoba u-23 inani elikhulu. Kusho ukuthi igrafu yethu izophuma kancane. Ngakho-ke sisiqale lana. Lana ukuthiwa u-x makangu-2, u-y
ngu-3 manje ipoint lethu lichaza ukuthi lizoba khona la sibhale coordinate yakhona ukuthi u-2 u-negative 2,3 bese yesibini uma u-x engu-0 u-y ungubani ungu-7 u-x ungu-0 nanya lapha y ungu-7 7 ukhona phakathi lana sibhale coordinate ka-7 bese kuthiwa uma u-x angu-2 u-y ungu-11 sinyuke sibale sifike ku-11 u-11 ula sobhala coordinate yakhona nakhona lana ukuthi u-x uma engu-2 u-y ungu-11 bese yokugcina-ke u-x uma engu-8 23 wethu uzoba la egcineni la le ngaphezulu njengoba bengishilo ukuthi igraph yethu ibukeka ngathi izophuma kancane lana ngoba u-23 usephumile kule graph ngakho-ke nalana sizohlanganisa lamaphoyinti lawa kanje zama ukuqondanisa kodwa ibukeka iqondile le sizozama ukuqondanisa kanje sihlanganise wonke lamaphoyinti lawo esiwenzile lana ngakho-ke uyabona lana ubudlelwane buka x nobuka y uyabona ukuthi le linear equation lena uma usuyigrafa ibukeka injani nama-coordinates wakhona abukeka anjani uma usuyigrafile uzoyithola vele iyi-linear equation senze esinye esibalo qhubeke lana kuthiwa esikhungweni sezindiza ungashintsha imali yakho kusukela kuma-dollars kuye kuma-euros imibandela ibiza u-$5 bese ngokwedola olingezayo uthola u-0.7 euros yenza itafula lalokhu uphinde ubeke kugraph sebenzisa igraph ukuthola ukuthi mangakhi ama-euros ongawathola uma unika ihhovisi u-$50 ngakho-ke lana esizokwenza lana ukuthola ukuthi uba nama-euros ayingakhi uma unikeza ihhovisi u-$50 ngakho asithi ama-euros ngapha lingana nama-dollars ngapha esandleni sokudla kuma-dollars bakho bazothatha i-$5 ngakho-ke kuzoba ngu-dollars osusa u-5 okusalayo uthola u-0.7 euros lokhu yilokho osala nakho lokhu yikho ubudlelwane lana manje singawabeka lamaphoyinti lawa singenza itafula-ke lana ngoba lana sizothola into esizoyenza lana sizothatha lo 0.7 lo sizothatha lo 0.7 kuma-euros lona bese simphindaphinda ngo-50 osusa u-5 lo 50 ilo $50 wena omkhiphayo nalo $5 lo obhadala ngawo laphayana lena izokunikeza u-45 bese-ke lana uma uphindaphinda u-0.7 ngo-45 uzokunikezani ungayenza ngesandla kanjena lana uzokunikeza u-31 bese lana 7 mawuphinda ngala uzothola u-31 nekhoma lethu ngoba ikhoma li-1 after decimal ngapha decimal okay bese lana siba no-31.5 ngakho-ke lana kusho ukuthi ama-euros wakho azoba ngu-31.5 azoba ngu-31.5 ama-euros wakho ngakho-ke lana ithi senze kanje ungayisebenzisa i-calculator uma ufuna ukwenza lokhu kodwa sesiqedile ngayo ithi senze kanjani senze ama-dollars ngapha ubudlelwane bama-dollars nobama-euros kanje manje sesifuna amaphoyinti lawo esizowafaka ku-graph yethu siqale ku-5
u5 lo abasinike yena laphayana ukuthi ukhokha u$5. Ngakho-ke u5 masino$5 ama-euros wethu aba mangaki? Ama-euros wethu aba ngu-0 uma sino-5, bese uma sino-$10 lana sithola ukuthi ama-euros wethu aba ngubani? Lana uzothi u-$10 uma ususa u-$50 lana uzothola u-3.50 bese-ke uma ama-dollars angu-25 ama-euros wakho azoba ngu-14 azoba ngu-14 bese uqhubeka lana u-55 asithi uma unama-dollars angu-55 bese ama-euros wakho azoba ngu-35. Ngakho-ke lana etafuleni manje uyabona ukuthi sesinawo amaphoyinti. Lawa amaphoyinti wethu esinawo lana etafuleni. Uma usunamaphoyinti kanjena sokungaba lula ukuthi udwebe igraph yakho njengoba bokushiwo laphayana ukuthi asidwebe kanjena. Sizodweba kanje. Sizodweba lena igraph kuphela. Uyabona lana sinamanani a-positive. Sinamanani a-positive phela. Ngakho-ke sizosebenzisa i-first quadrant yethu, sizosebenzisa lena. Sisibhala amanani lawa. Lawa amanani wama-dollars. Ngaqhubekisa igraph yakho kanje ize ifike laphaya kanje. Ama-x-axis wethu ama-dollars bese ama-y-axis wethu ngama-euro wona. Sisebenzisa umbhalo ohlukile ukubhala amanani wangapha. Siwabhala kanje amanani. Yona ibukeka iminyene kodwa wena uma usuyenza uzoyenza ibe ihlanzeke, angithi uzoyenza ibe yinhle, ibe inkulu, ibukeke kahle. Khona uzobona lana senza le encane nje. Okay, masiqhubeke. Ngapha ama-euro, ngapha ama-dollar wethu. Okay, lapha sesibekile ipoint lokuqala ukuthi uma ama-dollars angu-5 ama-euros wethu angu-0 bese-ke lana uma angu-10 ama-euros wethu angubani? Angu-3.50 ongaba khona la. Uma angu-25 angu-14 ama-euro azoba la. Uma angu-55 aba ngu-35 55 khona laphaya. Manje-ke sizohlanganisa kanje. Sizohlanganisa lama ithi ngiqalela phansi. Buka ngaqondanga. Sizohlanganisa-ke lama point lawo sizowahlanganisa lama point. Kepha lana usuyabona-ke uma ubuka ngamehlo. Uma ubuka ngamehlo uzokwazi ukubona la. Ngingathi ngibhale endaweni e-wrong le point lami lokuqala. Ngithi ngibhale futhi kabusha la. Ngoba ngathi ngilibeke endaweni e-wrong. Ngithi ngisusa ngibhale kabusha. Ngilibeke endaweni okungasiyilo lela point. Ama-point wakho kumele ahlale endaweni okuyiyo. Ngiyakuxwayisa ukuthi ubokwenza kanje ukuze wenze ube nesiqiniseko ukuthi ubeka ipoint la lisho khona etafuleni. Uma lithi ubeke ku-35 njengala, ubeke kahle
45 lo wethu njengalana, bese uyahlanganisa. Uyabona lena manje umugqa wethu ungcono-ke kunalo wasekuqaleni. Ngakho-ke uzohamba kanje ufune la u-50 loyana, bese sifuna inani lama-euro ukuthi angaba ngakhi. Ama-euro wethu azoba khona la, azoba khona lana. Usuyabona ukuthi ama-euro wethu angobani, angu-31.5, okuwukuthi besimtholile, besivele simtholile ekuqaleni ngalesikhathi sixazulula. Lana ungaqhubeka ubuke amanye amanani ukuthi uma amadola lenani leli ama-euro azoba yinani eliphi. Ungaqhubeka njalo usebenzise igraph ukuze ubone ukuthi amanye amanani ahlala kuphi, noma amanye amanani angakanani, ubone ukuthi amadola ama-euros mangaki. Uma unamadola njengalana, uyakwazi ukubona ukuthi lana ama-dollars wakho mangabe angu-25 uzoba nama-euro angu-14. Uyakwazi ukubona lokho. Kepha thina impendulo bebayifuna lana, umbuzo bebasibuza wona ukuthi azoba ngakhi, sakuphendula lokho. Siqhubeke senze esokugcina. Siqhubeke lana bathi le graph engaphansi ibonisa i-conversion chart yokuguqula phakathi kwesindo sama-kilogram kuya kuma-pounds. Isebenzise ukuphendula le milinganiso elandelayo engaphansi. Lana sinama-kilogram lana, bese siba nama-pounds. U-A wethu bafuna ukwazi ukuthi u-4 kilogram unesisindo esingakanani sama-pounds. Manje-ke sizobuka laphayana ku-graph yethu, njengoba kushiwo ukuthi usebenzise i-graph. Sizosuka lana, sizoqala lana ku-4 point lika-4 lilana, bese siya kanje. Nayi-ke i-point lethu, kusho ukuthi ama-pounds wethu lana azoba ngubani. Usuyabona ukuthi lana ama-pound wethu azocishe abe ngu-9, ngoba laphayana awekho ngo-9 ngqo, angacishe abe ngu-9. Bese okwesibili u-B wethu uthi u-9 kilogram abe yisisindo sama-pound. Nakhona sithole ukuthi u-9 kilogram lona uba ngu-20 pounds, ngoba nanya uyambona ugcine laphayana ipointi lakhe loku-20 pound. U-3 uthi u-12 pounds mayisindo sama-kilogram uba ngubani. Sobuka lana u-20 sehle na u-20 ula. Ngakho-ke nje lana kusho ukuthi ama-pounds wakhona azoba ngu-5.5. Ama-pounds wakhona angu-5.5. Bese u-D yena uthi u-17 pounds abe yisindo sama-kilogram. 17 pounds wehla naye kanjena, uzomthola lana. Kusho ukuthi-ke lana u-17 pounds wethu uzoba ngu-7.5. Themba ukuthi lokhu kukusizile ukufunda ukusebenzisa igraph ukuphendula imibuzo, ngoba sesiqedile ukuyiphendula la.